mono sana umwanchi umulie weta seni kia Ndizi TV niko charegire Chinsa Ikomi asengo kwaligani asemesa ya mangana maya elindengu manye na raya verikago kolekana korua chingongo chinsi inye chinse asense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyora witra Ndizi TV News Digital na baga asense media YouTube na bagotonyora witra Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyora witra www.ndizitv.or.ke Chinga kitoroche omuraibense Dr. William Ruto abakakomera n'ababatani bande be serikali nabo igoko betainse SA ya supplementary budget nabo igoma gaya ba MCA go ikia engana yo komurusia abisyo mu waziri w'ekibesa Emily Ongaga nigobono obutukibwa chakirebene ase okweneki obwene winganeyo nabo igo abarayikuru asorogongo ruwa Gusii nigo babolire abarayibande kurasorgongo ruwa Gusii babe bagusira abagusii chinga kibabere bakomolikerwa nabo igotaliko babeta ebyara nabo igomaga yo bonchole gotenenirwa ase eduka ya Chinsa wana nigo omuwaziri bo bonchole yaberega korwa ogochika nabo igo obokoleri gochaka kigima manchu muri letariane Fridah Kerubo na Chinsa mochibyara kelio nigo tokobwatanere Joshua Auta to basikoska to basakanyegera gwira ndesege keke Kerubosio elindengo manye amange Ngo chaka kegima umwanchi umurigerera nigo chakera county ya Nairobi asengo kumanyuna litukolia rero nigo umuraibense Dr. William Ruto abagakomera n'ababwatani bandi me serikali ya Kenya kwanza nabo igoko betainse supplementary budget yo mwaka o 2023-2024 yera chigokora emirimo amatuko abosyo Magega yaba MCA goikia engana yo kumurusia BC omuwaziri w'ekibesa ime county ya Nyamira Emily Ongaga ni gobono committee yabeteke gochorwa nabo igogweso kebene asibaba guchaka obotuki kegima bakoragwa no munyakirugo omo MCA Duke Masira ni gobaba kumirana nere Emily eliokomotegerera. That is before me is a motion that will affect my career, will affect my livelihood. I have children, I have family. Given an opportunity to make improvements, we learn by the day, and I'm only requesting that the committee will be human. Hadok ye county assembly ya Nyamira ya chorwa singenje yo goja kurigereria amangana mwaigwa aitesempeo igoro yo kurusi office kwa omwaziri ito w'ekibesa omosike Emily Ongaga rero ganiri tukutware kumuhumera igo rero nabuto tatwara amange because ndero twamotegereire kotegerera tuli nabandi twarangiritie asingenje yoko rosio bo saidi boisaine ase ogocha kwera ni report yetu gochiese assembly koranga amangana twatumitwe buna magosa aligetwe buna nandi twamotegereire na rebo Abarai akurwa sorgongo ruwa Gusii nigo babere bakoboli gisaku kyomo Gusii ko bagiye kwegerera abagusii chinga kibabere bagosoira gukwana omu advocate George Morara nigo amuchia abarai bari babere bakobita ebitego kya ase oyokabere omuwaziri bo bulendi bwime Dr. Fridah Matiang'i chinga ki agenda tekolione serikali asengencho yokobeku byara Kurigereria amangana ya okwana no bukurumi bwabete serikali iri yarweto bukurumi obombo arenga onya enchera bobekire billion sitangiye gosakuru no monto yomo ebine bintu byakoretu nabange ebisakubinde iko bikirete kiri sana bitaigo kwana montobo lakini aba Gusii iko tole mutu sana asogo kwana mamincha ya Matiang'i onyo korete rigos buno mwana oito iko tokuira nanse toirane torigerere na na korete ligoso kunyomba ntoko mo igereria lakini richi koryoka dimo igererie toikase tokorkuna richi koryorokiri na nakurumete nasakorete richi koritigori kore egasi yaye lakini koimoka igoro totangaine na nintwe tokoragerere Matiang'i ose nintu tokorwanyo mo Gusii minto ekyon kirigento kiyase nyomba ya mwanya gitinge
Omugusii omugaba no mokorongwa no Gusii omugaba no bono igasimbarati no Gusii tigaba Gusii twanchane ekero yikiro Gusii itakurwanirwa ekero Gusii itakwimukira guchinganga aba Gusii toirane maiga tokonye Gusii ominto mwanya geti Magigayo bonchelia goteneniwa asekeka aseduka ya China Square nigo omwaziri bo bonchelia Moses Kure alire aruro gochika gochia ase okoigora gwedukeyo aseditkolia lero nigo obonchelia bwabo gochaka bene asaba koli mirimo baba goikirana ase edukeyo elikogenderelia obonchelia bwabo. Obonyabinigo bwakorekana ase kinyoro gia Chemongo sime county ya Kericho asaba nyanyimbo baba gutalira Chinsa mecho nabo igokobeka byara abaingi asebo igo baba konalia chirita isano chamarwa kolinde nigo baruge kure getindi gochia ase abaingi aseba bakwene kibuna egetambukero egetindi ngechikoimukirwa. Tuko na maabusu hapa waine ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Wengine waliwahi kutoroka. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe swala la pombe limeangamizwa katika hino jimbo la Kericho. Katika area hii pombe imekuwa kwa wingi na wamejaribu kufanya hiyo kazi, kufanya operation na kusanya pombe. Lakini changamoto ya hapa unajua ni kazi ya pombe ambaye hainileti maendeleo hata kidogo. Hakuna maendeleo ambayo inaletwa. Tumejaribu kuhimiza, tumekaa kwa baraza, chief amekalia kwa baraza kuhimiza wale watu awachane na pombe. Lakini wachache bado wanazidi kufanya hiyo kazi. Tulikuwa napandanga mboga. Sasa venye kiangazi katokea ndio nikaamua nikasema acha nitengeneze imepita. Mwakili Cliff Ombeta banonigo aine kiribuna kira oyomo na bwate obusibole bukobolia aliaroche atarongianiti ase ense ya Kenya anigo agocha magegaya Eric Omondi kobe kwa biara kubatikana no korobekana igoro yengana yogokonga kubugima. Even I am hungry. Everybody else is hungry. The rain is affecting us. All of us are. When they come and say they want these things addressed or they are complaining about them, please do not stop them, because this is one of the reasons why you are in power. We tell you, allow us this space. If you want to silence your citizen not to complain about his hunger and food and everything, then where does it stop? Without being political in any way, the law is the law, let us follow it. The policemen must follow the law. They were told that they must stick by it. They do not have any other masters. They are independent. Stick to the law. Stop arresting people arbitrarily. Stop bullying people because you tend to think they are against one or the other person. That is where we need to draw the line. Magigayo mulikyo monene wikiama gia UDA Cleophas Marara kubolia ebyama ebibirense lyabuli lya Kenya kwanza kweli kyabuna ekyama ekemo wananigo abagusira ebyama abesokira nabo igokorwa ebirengereri byabo ase ekyama gia ANC abakogesira nigo baba kwene kibuna barabuote bali gochigwanchirana omorobele bwo kweli kyabuna koba ekyama ekemo ase bene kibuna ebintu mbiroro bitaraba bikorongiana nabayigo nigo baba kwene kibuna nigo babetete eseinse yo gwanchirana weika omwaka w'ekiribubere emerongevere na isano nemo. Kama wana ANC kwa Kenya kwanza tuko na agreement ambayo iko kwa Registrar of Political Parties. The agreement itaisha ama itakuwa expired 2026. Agreement ambayo inaonyesha ya kwamba we are equal partners in Kenya kwanza coalition. Hakuna agreement ingine. Hiyo ingine ni roadside. Hizo ni propagandas. ANC it's there to stay na tutaendelea kufanya kazi kama chama cha ANC pamoja na vyama vingine ambavyo viko kwa Kenya kwanza. Na tunataka tuanzishe recruitment drive. Mass recruitment drive ambayo itafanyika Kenya mzima kuhamasisha watu kuingia kwa chama cha ANC, kujisajili na kukuwa members
so that wale members ambao tuko nao karibu milioni 2 tunataka wakue double, wakue milioni 5. Tungependelea kwamba Musalia Mudavadi akae kidete akijua ya kwamba hapo mbele atadanganywa, na hatutaki maneno ya kusema ya kwamba ati hatukueleza. Sisi kama wananchi tuko hapa chini na tunaona mbele, tunajua ya Munenchereye mo yogokeania ogoichorerana ase chichera naboigo ase ebigambiro nigo abaraiba boriwe gosonsora amangana yo ase chinga chiabo likali okoyaira bosia gokwana meli nigaba koene kibuna nigaba saya bange obugima bwabo bwasalikire kobwatikana no gosiekerwa ase chichera ase nonya nabo abagakoboria abaraibe chikanisa ko bakonya ilinde koene ki omolembe. There is no bigger punishment than denying an individual freedom. So being in prison is the biggest problem that you can cause to an individual. We want to correct, and the only way is to have alternative dispute resolutions. Mambo ya mashamba tunaongea nyumbani, si kwenda kotini. Kwa sababu shamba unaulizana na ndugu yako, ndugu na dada. So you sit down as a family, sort out the issue as a family. Musipelekane kotini, alafu mnaenda kujiaibisha pale. Sit down as a family, be able to sort out your issues before it even gets to the judge. Again, the priests have a Egati ya babunge korwa sensemo ya Kerio Valley bono nigo bamubolire mu waziri b'obulendi bw'ime Kithure Kindiki kwemukiye getambukiro nabo gosabali bagakorwa ase ababunge ili korwa gochika gose gwanchira abanyanyimbo ba KDF korenda ase Chinsemecho okwana nigo baene kibuna niga banta bange babere bagusiria obuguma bwabo kubwatikana no morobeli bwa serikali bwogokeani obosagani nabo gokora oboibi bwetugo. Yeah, security. We are tired as a county, losing people each and every time. And it's high time we call upon the minister, because we know that they have brought the KDF officers here who are doing nothing. Wanaosha nguo, wanajivinjari, and we know that the problem is legislation. Please bring legislation to parliament. We allow KDF to carry out the disarmament process once and for all. We want to tell the president and the government with a lot of humility that we want a deployment under Article 241(3) of the Constitution, a deployment that is approved by the National Assembly. Hatuwezi tuma KDF pale chini na tuambiwe KDF wakwanda police. That is shameful. We want a real deployment. Tuko na waziri amechaguliwa wa usalama. Tuko na commissioner wa polisi ameteuliwa na rais. Lakini kila siku waziri akishika mic aseme na nyinyi mtaona bandits, mtaona ndio bandits wanakuja. Every day you the minister of security Mwancho muligerelia korwa soroboti oroni ngana ikire omoelio wa mangana maya asebire biga kole nengo wasabato basaguskato basakanyera ekoraga ensa eyemo ayona mangyo no yachikonyara asenchira yobwekerano nyara Chinsa mochiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetra Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora gwetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetra www.ndizitv.or.ke Maigech kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogire goikera sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail tobeto kubatanere Joshua Auta asinse mochi byorkelia na ncheria ne Fridah Kerubo kokoganilia oboligelia obia.